Özbek umutlar bana bizzat koşulup Şonday. Bakkendik tuğanlar sizler bizlerde kapa oğumuzlar dangal turağımız bana şunday kıyımızlar. Başlarımız yok lan, Jigul'den başlayın. Başlayın. Ha geldi amaçlar. Yeter basar bas. Yeter. Baksar kılıçlar. Ha ustoya. Vallahi dolu. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Көрүп алыңыздар, бул жерде биз азыр Максат айылы менен Арка айылынын ортосунда турабыз. Борбордук, бул жакта элдик көзөмөл, урматтуу мекендештер. Эл өзү көзөмөл деп атат экен, биз өзүбүз азыр көрүп калып токтодук. Ушул акаларыбызга, ушул агаларыбызга, ушул жердештерибизге баардыгына Алла ыраазы болсун. Бизнесмендердин жана башкалардын бүт буларды азыр коноктор текшеребиз дешти. Az tekşersinçi. Сурап атасыздар да, мына айдоочулардан. Sizler kim mаған bir-iki kim starшы? Raşit 4 ağılın yigitleri. Aha. Yaşlık, dostluk, arka bir. Bir adam borborduktan bardığı jıyılıp, aktivite batı turup, zaten kelgen kontrabanda uya bir ana qatar uyada TV'de bütün gap o'tadi ki, mashdan ortadan chiqib ketadi ekan. Bo'ldi bana kontrabanda. Bizda udan narsa yo'q. Men 4 ağılda bu yigitlar turib, chiqqanni to'samiz. Hech narsa o'tkazishga harakat qilamiz. O'tkazmaslikka. Aha. Shuni Daga. Mana Assalamualaikum. Kırgızstanlıklar Allah razı olsun kim jardan berip жатқандарға. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mana bizdagi özümüz 4 ayıldan elleri özümüzçe mana şu kontrabandani to'xtatish uchun mana shu kunda tuni chetda turamiz. Mana borborlik tuğanlarımız chiqib kunda ikkita очередь менен 4 ayıldan adamlari kunda turamiz mana shu yerda. Ki qaysi mashin o'tkasin to'sib жатабыз да. Tushunlikli. İki harakat qilamiz. Неме, алар мен силерге суроо берейин. Мындай суроого туура түшүнүңүздөр. Мындай эл сиздерди түшүнүп атабы ошол алып келгендер мындай эми карапайым калк түшүнүшү мүмкүн. А берки контрабанда алып келип аткандар сиздерге эмне жооп мындай сиздер кандай нерселер менен мындай чагылып атасыздар азырчы? Ситуация кандай? Situatsiya Allah'a şükür 4 ayı bir болып turib, şu harakat qilib jabr ko'rdik. Tojikistonda jabr ko'rdik. Shunga hozir harakat qilib turib, mana shu Tojikistonda shu narsa bo'lsin, mana spesial provokatsiya bo'lsin, bizni bir-birimizga uyushtirib qo'ysin deb, biz o'zimiz mashdan turib ichkaridan pastdan hech narsa olib turib, o'zimizni elimiz narsasi keyin jetadi, nuqomiz jetadi bizniki. Shuni harakat qilamiz, u yerdan muomala qilib turib, tovar оборот bo'lmasin deb. Shuni masala bo'lsin deb. Hozir qalam berib turamiz. Elder yaxshi tushunib ele qolgan. Bardığını to'sib, jeng mashinlarni da to'sib, cho'ng mashinlarni da to'sib ko'rib жатабыз. Anan hozircha Sprinter, KAMAZ hech qanday o'tgan kontrabanda Сиздерге андай мындай тоскоолдук боло элек бака. Анда учуруп капталып элек Lekin birinchi kuni bo'lgan. болгон. Birinchi kuni turgan baldardı. Жана органдан келип, жана башкалар келип, ызычы болгон биз угуп калдык да. Чакырып, анан ага да түшүрүп жүргөнбүз. El menensingби? El menen. Значит, bizim baldardı çakırıp bak. Bizim balдар kontrabanda uçlasa Суракка чакырдык аларды. Суракка алып кетти да. Биз уктук анечи. Анан оларды çakırıp söz düşündürüp koyduk. El menensingbi? El menen. Baldardı çakırıp bak. Если biz kontrabanda uçlasak, şerefli daha çakırıp anan baldarга salып беребиz. Ортолукта келсе, чекти. Алардын ишини силер кылып атасыңар. Мындайча айтканда. Туура түшүндүмбү? Туура. Сиздер өрт чыгар, мында пожарды болбосун деп алдын ала аракет кылып атасыздар да. После пожар эмес. Onday. Onday, o iş onday. Түшүнүк ошондой Zaten болот. ularning o'rnidan emas, ularga jardam bo'lib chiqyapti hozir. Ular o'zini ishi ko'p. Ular hozir shu qaratgani keltirish uchun ular o'zi bilan ishi hozir zanib. Hech qanaqasi. Shuni jardam o'tib, elni baldari yig'ilib,
Yordamga chiqib turib, mana o'zimiz anaqa qilyapmiz. Biz eğer uçlasak, Aha. biz bir gana özü seçmeyiz de. Organ Bizde çeçek. ayıl bir var, ayıl hükümet var, tura. Ava. Yaşlar var, Yaşlar var. yerler var. Oşularda çıkırıp okşu. Bete yemeler var. Sen masut emas, şu organ alalım. Şimdi- O organ adamlar, Biz oşularda aslında gelişir. Ha. misal için jергiliki kengeşten misal için aylık kengeşlerden har bir ayından 6 oydan şaylangan bolsa bardygy talkuu kılıp çeşim çıgar berdi yerlik hükümet bardygy Түшүнүктүү. Бардыгы менен сүйлөшүп сиздер кесиптешип анан кийин ушул жерде бардыгы силерди билет. Түшүнүктүү. Мен мисалы сырттан келдим дейли. Мен ушундай спринтердин айдап келдим. Мен ошолордун жооп катары. Ошолорго сиздерди азыр түз эфирден көрүп атат көпчүлүгү. Кайрылуу жасап койбойсуздарбы? Сиздер алар чтобы бул жерге келип жабыркап калбас үчүн алдын ала билиш үчүн эмне кайрылуу жасап коесуздар? Кантесиздер? Эмне деп айтасыздар? Biz aytadigan so'zimiz shuki, tojik tug'anlar bilan yaxshi ish bo'lmadi hozir. Aha. O'shaning uchun biz Qirg'izistonga qayrilamiz biznesmenlariga yuk olib kelmasin bu tomondan. Tushunukli. Aha. Biz ham harakat qilamizki, bu tomondan yukni chiqarmaymiz. Bundan bariga toki zamon tinch bo'lmasa ham biz yoshlar mana shu 4 yillikka 4 yildan hech qanaqa yuk chiqmaydi. Bravo. Biz 24 soat turamiz. Урматтуу мекендештер, түшүнүктүү болуш үчүн кимде ким Бишкектен чыгабы, Оштон чыгабы, Тажикстандан жүк алып өтөм же жүк алып чыгам деп алдын ала ниет кылып келсеңиздер, ушул сиздерди көзөп турушат. Урматтуу мекендештер, алдын ала ушулга сиздер барбаңыздар. Алдын ала көрдүңүздөр, өздөрү айтып атат, убара болуп калбаңыздар. Банкрот болуп калбаңыздар, алдын ала түшүндүрүү иштерди ушулар сиздерге Намыска келели кичине. Бир аз намыска келели. Бир аз болсо да ушул 4 айыл, 5 айыл жабыркады. Урматтуу бизнесмендер, ушуларга көмөктөшүп лучше жардам береличи. Буларга үстүнөн наезд жасаганды көрүп аттык. Жана башкалар кылып атат. Силерге ушулар жардам берип атат. Чоңдор жана башкалар, бизнесмендер бардыгы. Угуп коюңуздар, билип коюңуздар. Арка айылында биз жанакы күн 30 апрель күнү эсептеп кеткенбиз. 8 автозаправка күйдү деп айтып атасыздар. Биз 28'ди тартып сиздерге чыгарып бергенбиз. 28 заправка, бизнесмендер заправкалар күйгөн. Бүт контрабанданын заправкалары ошол жерде турат арка айылында. Ошонун артынан көпчүлүк ушул ситуация болду. Арттан карап, неме болуп калды? Biz hazır düz efirge çıktık. Kimde Facebook olsa Baldım. Tajikistandan жүк чыкса ушул жол менен кетет да. Bizde bir ele yol var. Tajikistan'dan çıksa şu yol menen barat, Batkenge barat. Азыр буяка кеткен маршруттарда токтотуп атасыңарбы? To'xta, iki jaka ketib. Эки жак тең токтотуп атасыздар. Ya Batkenge çeyin tosat da. Bizden ötkenden keyin daha ballar var. Başka ayılda ballar var. Ular da tosat. Batkenge daha tosat. Өтө албайт. Кармагандарды эмне кылып атасыңар? Товарларын. Elge salabız. Эл кандай чечим чыгарып атат ошол? Буга чейин кармалгандарды. Yani elge barıp салсагынан өзлөрүнө. Анан баягы тааныш билиш болуп да чечилип кетпейби деген суроодо. Урган урук тааныш билиш жок. Жок, ояка барганда Жок, ондай да. Болбоду, а? Эл өзүлөрү чечишип алат. түшүнүктүү. İyi isterge akalar. Rahmat. Tamam bo'linglar. Sağ olun. Ömrüne uzak olsun. Amcam. Hala.